ke Parish Pastoral Council juga Saint Dominic Savio Parish Mawlai kelapan thymmai yang nongkitkam ke council hak ke singi utrai baladap hak ke kanyo terik benail ber nak kebentar samoi terikam ke balong lai senam hak ni kejing thymmai yang nongkitkam balang layak sywa da kejing peli yang kedin blai no assistant parish priest pada Jos Warika Seril belayok ru yang kejing keren lampang no parish priest pada Marius Changni pada hari yang belayok banjit thymmai pat yang kinong terik ke balang hak ke parish hak ni kejing jit yang nongkitkam thymmai ke parish ubak Stelin Dekhar layane biang kum General Secretary ke PPC baru ba Daniel R. Kurba kum Assistant General Secretary nalor Parish Priest ubak Chairman bar Arngot ki Assistant Parish Priest Reverend Father Jos Warika Seril bar Reverend Father Benedict Harlingdo ki beri ki Vice Chairman hak jing pentemai ya kinong kedkam la jit yu babu Linus Chadap bar ubak Godwin Mohan Roy lakyang kum ki advisor nalor ki wei kinong kedkam hak Pastoral Committee nang ta ke Youth Committee ke Education Committee kakenhon kinah hinggainiam kakenhon balang barit bat kiwi kumjuk dikhat ke executive committee iba pendet baru janai rabat ikam iba nakalian jong Parish Pastoral Council telah mundur pan pendet hari cialam cuti bat biar tinggi iwe san pendet ma pan terika bila jong hak menta kabang mangi di bandek tinggi tak pergi dokumen yang kibaro kiba lai pelakor nan penyedot menta uang tadi dari kesini san cinta mau dia pakai seni Nadu katu resmi mat katnya beri jompunai April mention senang online senang cuba bangila syoklah hari juga hal bangila form yang kini pemain nanti kami Parish Pastoral Council buat mentang sendiri kaya perlu hanya beri jompunai berlamas atau bangila pun sacina ini sendiri di program ini dipakai ada kata yang don sini sudah kawai ini aku yang di program